Atara lau Samoa Entertainment TV mai pia maana tamua le mei foi tula. O fasolo na soloto fasolo atoa le feo ayo tangata o tato tunu. Mai pui ngol COVID-19 fa pena fo itulisi mai ngasia si mai fafo. Peitai, o leo failo mai mtanga lo ngol soifua maloloina. E to tolu o lo fata o toli ai nail mo tanga singa se tele mtotua. Ya fianga o siamo COVID-19. Ai to tolu sfuluono tangata fo na pisia ma fa mawina. O le au pesia fo le ai na o tangata o lo mfayo na mau ai fa mau ngal mtanga luenga. Talu mai le sofa, ile aso sultasio setema. Mai wasi itia ile afa iwe wa fiel fa mai utatu tunu. Ese fulu lima fe iva se la ulua lima. Mai le afa inu mera. Ese fulu lima fe fitu se la ufa ono ila to ufa maonia le pesi ai. Mai le tunu ulau tele, pol community transmission. Ai se lau fitu iva, na fai malanga mai tonu o Samoa Malesiama. Ile otu ua fautuanga masani na ia tau sial soifua maloloi na talu ona pepesi itua le wha ila sulfi to mati lua o lua. Ua wha mawina foi, i wha maunga mo tui pui, ua maea ona wha tino ina mona tunu ulau tele. Ela o tu mama ina i tai ole malo, le wha malo si au ia fio anga mai tu malo malatua tinae. Ai mai solo lango i fono wha vae mata o lumanga o le wha ngai no le miliona tala le tu malo le vai o sanei. Lea ua wha to a mai e wha vae, le ofisa au tu o le tu malo le whanga mwhala se la. Mamoli mauina mai, e le whiongal min staff atu angam whai ngā whaiva, la ule le mali atua le watea, polata i vau fosi Sept, fōlinga mai o le bloketi, tasi le miliona tala le whangam whalase la, i le vai sonei. Olo awai mai le so, le whiongal sui parimia, minister tinamat mai tai, ma le whiongal minister tupe. Ia, whatal whatu, Samoa i lau, mai moanga fo i le neitu lau le aso. Ia o lea watu le nei whaasalaunga tu sao i nei li tu malo le whanga ma whale ase la. Olo awai mai le so le whionga sui parimia, minister tinamat mai tai ma le whionga minister tupe. Ia mātou te awai whatasi i le tatala lo ia. O le nofoanga tu tonu le whono whawai li tu malo whanga ma whale ase la i tato poloketi tasi le miliona tala. O le fatua mai a ona ta pena sa ninga lotu. E whapa ia lo ia i le maota lea. Ua fatuina i le onga tonu. Fionga nei sa fatoa. O umana ta pena ina e le komiti whapitoa. O le miliona tala li tu malo ya o fiai li tu malo atoa le whangam wharsela. Le te whanoi le fionga i le whipule. Faya masina lupe, makesi masina lupe. Ia, maule ngā whiawhia le nā, e whaala uloa tupea, tu langa o tātou wati nae. O me whatatia o loo wha solo i pei luma wha moe moe. O le tātou whainga malo fau, whiriwhiria, tātou tua i le tua sama o tasi. A wā lea tina ina, o le tātou waturu, i ona tu langa o tele. Ai ole fina ngalo fa alia fo ile nao te fono le fono fa vai ole fa ipule fo ile nao le tu malo le fangam fala se la le fionga masina lupe makesi masina lupe ila nga ia ila ia ma mau popo ma fa ngai ngoi rol tu langa pio na ia ile ne po fanga tatu penga malo ya e wala mai insta o katineta o wal pati no le fa mo na mona fo io le ta pena ma sauni e dei tu malo ya mole tadi o tatu miliona panga yule roana ale pai e o mai nei mai le lima sulta si tu malo palota o Samoa e na o sultolu wa uma na tatala o lato ofisa pe tai o tu maula vai inga o le ngava ile miliona tala e fa to afa amatu wane le miliona tala ile tu malo pe a uma on amatu fa mau tutu o le fa o nga ino le lua se la wa fetala mua leona fa amatu mai mo le faunga o ofisa, ma fai e totongi le uwhainga ruenga e tolu le ofisa, ai o komisi, ale komite le itu malo e teitei fono e fai pule. O le so frailo le vaya sonei e talai fo le ofisa o le fono fa avai le itu malo vai maunga fa. Tolu le fa so tau nu le va o loa o lo au mai e pusa o loa o flau mata. O le tali mai na le fionga le minister fa atu angam whainga faiva, le sunga la auli le mali e toa le watea pulata e vau fosi Sept.
Ina o tātou siringir mafu ango le ongi o le fuitau mawhale tunu. Peita ai wha maumanga le fiongan minsta. O lo mawufla mata le tasi o whala o loi vai maunga. Na ia ta ua paule na o le company na sao mai le latu container whala o mata i le vaatalwai nei. Ma o mafu angale na o le sioki o na fuitau mafa. Ai o le solua limo se te ma le tau nuu mai le tunu o le va o loa. O lo maua mai ei whala o mata. O le vai aso toluaina amatai o na sue whala o mata le au wha tau i whala loi tua. Mo o mai ei taimi nei. O na firma ke ti funga leisa na o le tasi lava le sefe pankeke sa matala. Ai o le tele o sefe umai whata wai pankeke na tapunia. Ia afianga o le le ai o se fo i tau mawhawhala mata i whaloloa. Na amatala valvai aso le nei i le tangi e le tinatala vawato o lima o nalo. O lo tatou tau fialo na suafa mais whamtalanga molo na puipuinga. Pei tai. O le tinale na tangi tala tala le ofisol to manga moe popuanga tia. Ina ua o atu iai lau whai ngarwenga ma au mai tonu molo na saunga le mu. Ele mta upu lea na melo tangi e le tina mai e tau le to manga. Ele te tau lava na tupul nei me o le ola fefe i to tonu o lau lava ainga. Na tangi ai o le tina lea ele ngata ina polonga i le fefe va aila na whanau. Ai olo o mamafa fo i lana tō. I wha maunga ale to manga moe popuanga tia o le nā tula o lato ngarwenga whaatino i asa umalava o le wha mawhanawhana i e wa mawhatia. Na whaafitai ai fo ele prestene si le niuli na jangle ngarwenga lato vaenga o ngafa. Ma le tali ina o le telefoni i le ao ma le pō. E pe o ngā lue mai ai sui o le to manga ina uitua. O le vasenga le au fautua. Ma le pulenga mta upu whaato ai atu le ofisa. Wha manatu mai e sili niu e tā ualo soifua. Ma manatu e Vili fua le telefoni. Mo le fisosoani valu se lau. Fitu valu fitu fai so staimi lava o le aso po le pō. Wa mapu atuai i le mauta whaapitoa mo tina ma whanau sawaina le sakura. Le tina tōlea na sawaina maitua i le amatanga o le vai aso. Peitai. O lo whaau au pēr pol kalame e le sawal tamali. Lea na o atuai whaasolonga lau talavou katoliko le fionga fusi sa fata. E anga umalava i le tau fio sa wanga. Ua whamausali ma whamauni ai nei il kapeneta le tasi lava o le malanga lau whaingaruenga whaavai taimi i New Zealand ma au se tali ei tutonu le masina. O lea whaai ungan whaalau loalo i ai lea soa le fionga sui pahale mia tuala Iosefo Bonifacio. Le so tofi luasu lua Septema lua fe luasu ma le lua. O le afa taunu ina ai le malanga i New Zealand. Ai la tou o lo maua vanoa e whaingaruenga ai i ngaruenga whaavai taimi i whaatoanga ma la pomanu i New Zealand. I whaafitai ai pēa tātou paanga o le maua pēa o ia wanoa o le atina ina o ainga nuu mai tālesia ai me se fōro o tātou malo. Peitai, e na ia mauti noa e lava pēa o tātou tangata i tutonu o ainga manu e whaia le whatu ainga tausi. O le ala lea o loo whaau au pēa o na wha tonu e le kapeneta whainga malanga mo ia wanoa. O le ngā whono o loo taotoa i nei e nā o le tasi lava le whainga malanga i le masina, tasi mo New Zealand, tasi mo Australia. O loo vaitawina le tele o company o loo na nau mai tonu, i o tātou tangata e whaafaiga luenga i nei avanoa. Ai o le a whaau au pēa o na ilo e kāpeneta nei whainga malanga. Na ia mauti noa e le ave sea umai le whaamoemoenga o tātou ainga e ka le sia nuu ma le atunu. E iai fo indisi o suinga ua whaia le kāpeneta. E na ia mauti no ai le lei o na tāpena o a tātou au malanga o atunu mamao. Ua iai nei le komiti wha le kāpeneta ua ngā lulue ma le matanga luenga o leipa. Nā tau te matatuina, ma faufuina le ngā solonga o nei tāpena ngā uma. E na ia aua nei toe tilo fia lo na whaatinonga. Ia tutusa le avanoa mo tangata uma. Ma ia whaasoa le lei le avanoa mo tangata uma o Samoa. Ai le na o se vaenga politiki. Ufa maunu ia fo e kapeneta le vai o Sene. Ona le toe manamia ni pepatui o tangata malanga mai i Samoa. Ai o siaki whaalsoifua maloloina o tangata e whaatino whaatu asa wai. Ua te tala avanoa mo tangata uma ai o loo whautua ina. Le wha maoni o na whaatu mo pepa whaatumu i to tonu o waalele il malanga mai. Na whaamaoni ai e le kapeneta le suinga o a tātou waiainga o le whai malanga mai Samoa. I le tuana iatu o le whaamanatunga o le tuto o tasi. Tātou tele ai tangata e whai malanga mai iatu no mamao.
O mai tau ina ai le malu ma le saonga le mulau tili o no tātou atunu. O no le mawaluma le numero i lātou ua maea tui pui puia. E iwa se fulu whaapasene i lātou ua maea uma tui e lua o i lātou e se fulu balu tausanga anga i lunga. E iwa se fulu tolu pasene o i lātou e se fulu lua i le se fulu pitu tausanga le mātutua. A iwa se fulu lua pasene o i lātou e i le bā o le lima ma le se fulu tasi tausanga le mātutua. O le ala lea ua whai ngā konina ai e le kāpeneta i whapea. Mua e ave sea uma o le siaki. O le ave sea uma lea o le manaomia o siaki whapo mai. PCR, RAT, maisi, Samoa mia o na whaia e unifale mai ai Samoa. Lua, le ave sea foi o le manaomia o le whaalia o se kepatui. E mawhaiai o na unifale mai Samoa. Tolu, le leto iai o na siaki whapo mai e whaia e atau mai Samoa. Pa, le whaamalusia o le whaamaoni o tangata e whaatumu le pepa whaatumu o le soifua maloloina o lo tufa i te tonu o le waalele po o waafo. Lima, le whaasalaina ma molia o le tangata i le tau whaasise pe a le whaamaoni i le whaatumina sao o lea pepa whaatumu. Ono, e whautuaida pea le tausisia o puipuinga whaasoifua maloloina lau tele e awhia ai ma le whaia o kupuni kuponga. Pitu, o neisuinga e amatalia i le so aso tofi 2 o Septema 2 O lono winga, ua tatala a tātou tua oi e au noa mania iainga e toi noa tia ai le malanga mai a o tātou tangata ai maise maa loa siasi mai. O le ale toi iai foi se tuai e whaaka solo ai le taunu mai o tangata i malai valele e a taunu mai. O le a whaau au pea o na mata i tū le matanga ruenga o le soifua maloloina le koviti vanisi whaamai i ono ofi mai i tonu o le atunu. A o tātou wholau pea i le whaatutua, tātou te whaamoe pea i le anga le leo le tua, le whaau au wai o da puipuia ma malutia Samoa, ma o na tangata anuu mai i whaatita auri. O isi whaamai o no fi mai le tunu e peon sao no le fiongan sui palmia, o le amata i tū pea le alimtanga renga o le soifua manoloina, malmalo. Samoa e Sene TV mai o pia na sa o puponga o nā tamua, le sa tai au ni aloko le tua a soifua.